Ngipinang sampai pi borok syakanika channel kejungi buat ngikirman beborok pi syai pi klanut. Hakanika video ngin pi hakanika post kebrang salat thamai. Subscribe hakanika channel but turn on your notification bell ru kana pinum do iki videos. Pila ban follow ru ingi apa ke Instagram account kejungi kana pinyo jing tip man kapor adang ila ada play video apa YouTube. Ke Meghalaya Public Service Commission dan MPSC ke play iki niki post mentau benai arajar opesan. Kita jing niki post kilong kumni. Scientific Officer, Assistant Engineer, Lower Division Assistant, but Draftsman. Kelas date lain katarik bakado berpelaban submit applications. Rehok naitrik benai Jun arajar opesan. Post Scientific Officer for Chemistry Division under the Directorate of Forensic Science. Kalak kawai ikasi jentia. Ke age limit lain kata keberedo ke dekat prasnam. Maka behedo ke delay po arsnam. Makanan ke upper age relaxation haduk sansnam iki schedule cast dan iki schedule tribe candidate. Salary dan iki tulap ke pay level 15 jang ke revise pay structure. Ke educational qualification kalau kumne. Peladi ben pendap ya ke MSc haka chemistry dan MSc haka forensic science. Pat pedi bencim honors ya ke chemistry haka degree level dan ka forensic science haka degree level. Ke post assistant engineer group B haka office of the chief engineer water resource department kalait santali atali kasih jantia walai tali garo. Ke age limit lain kata ke beredo ke dekat prasnam maka behedo ke delay prasnam kanan ke upper age relaxation haduk sansnam iki schedule cast dan iki schedule tribe candidates ke salary ke pay level 15 jang ke revise pay structure ke educational qualification kalau kumni tadi pun pendap ya ke BE dan ni BTech civil BSc engineering civil BSc agri engineering bagi subjects ki bayham BTech agri engineering bagi subjects biham dan ni BTech water resource post lower division assistant under Meghalaya secretariat kalak kenai po artili kat santali unreserved lai pundur tuli kasih jantia lai punyau tuli ki garo pat sau tuli ki other schedule tribe dan other schedule caste candidates ke age limit dan ke kata ke beredo ke dekat prasnam maka behedo ke lai po arsnam kandan ke upper age relaxation haduk sansnam ki schedule caste dan ki schedule tribe candidates ke salary dan ke tulap ke pay level 8 jang ke revise pay structure ke educational qualification kalau kumne peladi ben pendap ya ka graduation hakunu ke stream nak recognize university. Ke post draftsman grade 2 group C hak office of the chief engineer water resource department kelait santali artali kasih jantia bat lai tali garo ke age limit dan ke kata ke beredo dekat prasnam maka behedo ke lai puas kanan ke upper age relaxation haduk sansnam iki schedule caste dan iki schedule tribe candidates ke salary lain ke tulap ke pay level 7 yang ke revise pay structure ke educational qualification kalau kumne peladi banyo ya ka ITI certificate hak civil draftsmanship nak government recognized institute. Ki candidates ki belong eligible bagi buku ban apply kini ki post pihak ban apply online link baka portal jangka MPSC bagi kini ka link ngal ai po description jangka dengan video.